مرحبا هند بینن گلک جاران روزنامه‌گری رفو بزه لی ایرو امنه بحثا رفو بزه روزنامه‌گران بکن ایرو امنه بحثه بکن گلو روزنامه‌گری افکار روزنامه‌گری چه دست فکریه و امجکره دبیجن روزنامه‌گر دما کنم دیرو که روزنامه‌گری بنرن اما ببینین که اجباریا زاینه 103 ساله جارا پیشیه لی امپراتوریا رومای کار روزنامه‌گری هاتیه کرن ji 130 sala ji beriya zayînê ji beriya bûna pîroz li împaratoriya Romayê panoyek heye, cihek heye û karmendên dewletê fermanên dewletê li wê derê dinivîse gelek caran bûyerên rojane li wê derê dinivîse ji bo nimûne dinivîsin Örje Şahî an ji Şîna kê li wê derê heye kî dizewuce kî miriye tiştê bi wî rengî dinivîsin û akta dîvna yekem rojnameye ew ku ser dîwarî hatiye amadekirin weke destpêka rojnamegeriyê tê qebûlkirin. Piştîngê nêzîkî 30 salan 100 sala ji beriya zayînê vê carê li Çînê karê rojnamegeriyê tê kirin. Vê carê karpiçekê cidatir e împaratoriya Çînê ji bo fermanên xwe ji bo herêmên girêdayî Çînê bişîne gelek caran bangî bangevanan dikin û fermanan didin nivîsandin û ew bangevan diçin wan fermanan li herêman dixwînin. Yani agahiyan radgihînin ji dewletê distînin û dibin ji bo gelê wê derê an jî herêmên girêdayî Çînê dibin. Em dikarin bêjin 1000 salan zêde bi 100 salan karê rojnamegeriyê rasterast bûye karek ji karên desthilatan dewletan. Em ê paşê weke mijarek serbixwe desthilat da li ser rojnamegeriyê û têkiliya desthilatan û rojnamegeriyê û nemaze têkiliya rojnamegeriya bi zimanê Kurdî û desthilatên siyasî em ê biaxivin. Lê îro em dixwazin pitir behsa rojnamegeriyê bikin. Rojnamegerî ji ber ku karekê gelekê zehmet bû, kaxez destê herkesan de nebû, mirovên xwendevan gelekî kêm bû, bi 100 salan di destê dewletê de bû. Lê sala 1454 Gutenbergî matbaa dît. Piştî ku matbaa dît êdî karê çapkirinê û belavkirina rojnameyan hêsanîtir bû. Êdî bû karê çwan karan ku xelkê ji rêzê jî bikarin wî karî bikin. Lê heta 1620 rojnameyên serbixwe, rojnameyên xelkê yên edetî derneketine. 1620 carepêşiya rojnameyek yek rûpelî bi navê Korantos derdikeve lê ev jî dîsa girêdayê wê yekadî dibe desthilat dema ku dewlet dibîne rojnamegerî destê hinek kesên dî dibe di sala xwe de carepêşiyê sala 1620 sansûr tê îlan kirin ji bo rojnameya Korantos. Yani yekem rojnameya ne dewletê ew rojnameya ku yekem car rastî sansûrê hatiye û dîroka sansûrê û dîroka rojnamegeriya serbixwe an ji rojnamegeriya derveyî dewletê bi hev re dest pê dike. Rojname di zimanê Kurdî de ne tenê ji bo wan kesan rojnameger ne tenê ji bo wan kesan tê gotin ku li rojnameyan dinivîsin an jî ji bo rojnameyan nûçeyan çêdikin. Wekî gelek zimanên dî rojnameger îro li zimanê Kurdî jî ne tenê ew kesin rojnameyan e ew kesên ku li medyaya civakî jî wekî edîtorên medya civakî kar dikin, ew kesên ku li medyaya ser înternetê jî kar dikin, yên li televizyonê û yên li radyoyê jî ji xwe re weke rojnameger dibêjin û li gelek zimanên dî jî weke di îngilîziyê de jî kesên ku li ser kaxezan nanivîsin jî journalist dibêjin an jî di sahafiya erebiyê de jî heman tişt heye. Êdî rojnamegerî ne li ser kaxezan e jî lê bingeha wê ya ji kaxezan wekiriye ku ew nav bi rojnamegeran ve bimîne. Gelek têgehên ji bo rojnamegeran hene, gelek kes rojnamegeran bi awayên cida didin naskirin. Lê yek şu an têgehên ku ya rastî ez gelek bê aciz dibim lê hinekê jî mecbûr dibim ku qebûl bikim ya Suzan Sontag heye. Suzan Sontag dibêje rojnameger turîstên profesyonel diçin dibînin wêneyan digirin tên dibêjin. Ez dixwazim vê yekê li ser tecrübeyeka xwe bibêjim. Pêşiyê li vî wêneyî binêrin. Ez naxwazim muzîkek an jî tiştek hebe ku
بالاوه نل سر وینهی بل تن الوینهی بنیرن اوه نل جزیره هاتیه گرتن هفته پیشیه رابونا قدخه بو نایبیره من باش روژا پیشیه بو آنه ها پیشیه بو هش بهنا لاشن مروان دهات هش ام چون جهر که پارچه لاشن مروان نوان درا بو حتی که باشته بیرا من به بانخانی و بچن گشتان هبو باشه هم پخصیان که او مجین مروان بو او یک شوان دمانه که از من نکاری از تنه که روزنامه‌گر کار بکم آلیه من انسانی نهلا که وکه توریسته که پروفیسیونل کار بکم ببینم بپرسم و بنویسم نمازه دما که بهن هاد و من دی کتابه خودش نویسیه دما که از پخصیام که اوج 27 سالیه و هنگه از 27 سالی بوم ایدی تکیلیا منا به بویران را ایدی نبو تکیلیا که روزنامه‌گره کی و بویره که ایدی من جی بشک شخواته دادید از دکارم بیجم که از چه قاسج توریستیا پروفیسیونل دور کتم او قاسج من نکاری روزنامه‌گریه بکم از در کتم رونشتم و گریه من هات یا راستی تشتک انسانیه ادیتورا من جه لندنش مره دنویسی که تو باشی به بلای گهایی و داره نه گهایی و داره من جره نویسی دستوره بدم هنه که بگیریم شواره جبرکو از نهو نکارم وکه روزنامه گره که کار بکن گوتناوه پیاماوه تجاره جبیرم ناچه باشه من همان پیام همان بویره کرکه بده جه عمر فاروق بارانی رجره کر ویش مره گوته بو مرات لدورا خواه لجزیره بنیره تی ببینی که به هزاران کس دگرین دقحرن اگر که تو بخوازی کسک لوان هزاران کسان زیده بکی که دگری توش بگیری اگر که تو بخوازی تو روزنامه گری رابا و کار خواه بکن یعنی تشتک بیوجدانانه تیل مروفی که بویرن جواکه و مروف ببن بشکش نوچا مروفی بشکش چیروکا مروفی لی یعنی هفته گلک بیوجدانانه که مروفکش روزنامه گره که را ببیجه لی من هنگی قبول کرد که اگر از وان باش هیز بکم نکارم باش کار بکم ده هنگی ده من اف خانم اف دایکه هدید که هادجر و گوت من مجیه زارکن مال بانن خانیان دید و گریا و او جواکه من کربک هوا جنکه دسته بگرد و هنگی من زانی که دم اواد و از روزنامه گریه بکم یعنی لمن هاد او ماکینه یا که نزان بشکلوه که جسه وکتره و که 5 کیلو هم هاد به زحمت من کاری است و وینهی بگیرم لی او یک دهانش کستنین من بو که از بیجم روزنامه گر کیه از بخوش خواه بپرسم لمیدانه جبر که گلک جاران روزنامه گر لمیدانه شنو و روزنامه گریه ناس دکن جبو من یک شنو و ناسی نا به روزنامه گریه را او بو وکدن جی تشتک دیجی های که نزانم یعنی گلک جاران تو دخوازی وکه جانن وکه کرده که جارنا وکه کسی که فکرین وی هی آنجا کسی که فکرین وی هی دخوازی روزنامه گریه جی جبو فکرین خواه بکار بینی جورج اورول جی ده کتاب خواه چه ما از ده نویسم ده بیجه اگر که فکره که من و حضره که من نبویا منه ننویسیا لی ده نویسینه ده جی از هر دم لی استاتیکه که دیگرم روزنامه گریه ده جی کم زده ام تکس نکار بیجه هما بی آلی وکه راستی جو وکه توریسته که از لی گریه من دیتو من نویسی و من وینه گرد او نابه گلک جاران جی
تو دخوازی تشتان ببیجی جبو نمونه پشتی بویرین کوبان نیه گلک خواپیشاندان لدیاربکر چه بون و مویند گرتن لی ایدی خواپیشاندان هروش هبون و دوباره بویران ایدی شمدیاره نگرینگ بو جبر کو او کاره که روزانه بو جبو مدیاره نونتویجی گلک زحمت بو گلک روزا من دخواست از نوچان چیکم لمنت کاری از ادیتوران قانه بکم کو ای روزی دوی از نوچه که چیکم جبر کو ای روزی هنه کس مرن جبر کو ای روزی خوانشاندان هنه جبر کو ای روزی خرک لکولانه هنه لی دیسا سوزان دبیجه حتی که وینه هبون مروان دما وینه یک دید چیروک ناز دکرن لی اشتی که ویدیو درکتن ده ثانیه که ده بدهان وینه ته ادی مرو لبویر گرد به ادی دیمنان تیر ده به و اف جواده که ادی حساسیت مروان بویران را کم به و ادی نکاره امپاتیه بکه ادی نکاره بکه دناف هستین جهه که بویر لید به والتر لیپمن ده برنامه خود سال 1922 ده بیجه بریا کو دما کو نویس درکتی نویسه پتر تحصیل مروان کر جگوتنان جبر کو نویس پتر برچاو مروان بو لی پشتی کو گوتن پشتی نویس درکت ایدی خلک پترش نویسه باور کرد لی پشتی کو وینه درکت ایدی بویر وکت تعزیل برچاو خلکه بو و خلکی جنویسه جبتر شوینان باور کرد لی مخاب نها وجد او قصد نماز المدیا جواکی وینه دچنتین ایدی مروف ایدی وینه جد تحصیل خواه وینه جد تحصیل خواه نمایه تحصیل وینه جد نمایه لی از دخوازم وینه یک دیجی هم ببینم که جارنان بدهان نوچه بدهان شیرو و نکاره تحصیل یک وینه بو بینران و دنیای بده نشاندان که کرم کل وی وینه بینر جبر کو من گوت وینه گلک تشتان دبیجه از تشیرو وان لسر نکن و دکارم ببیجم کو روزنامه گرجی و روزنامه گریجی نتشتک بسایه کو مروف بکاره ببیجه اوه آنجینه اوه جبو روزنامه گرانجی روزنامه گری دکاره هر دم بگو هره جبو روزنامه گری بخواج دکاره هر دم بگو هره و تیگه هاویج دکاره بگو هره ای رو لسر روزنامه گریه بلا گوتنین ما گوتین افقاس بین حتی ویدیو یک دی خاطری